Shalom, shalom, Maranatha. Tuko na ile tumaini ya kwamba Bwana wetu iko nakuja, Yesu Kristo anakuja hapa karibuni, tuko nakutana naye. Kwa hivi katika safari kunakuwa vitu vingi kabisa ambavyo ni vikwazo katika safari. Angalia mfano wa ndugu na wadada benye bameweza kutongozwa na mwovu shetani na wanabeba jina ya ujumbe, wanaingiza mafundisho ambayo hata na batu ya madini banapofata banashangaa sana, banashangaa kuona mambo kama haya. Nilifata video moja hivi ya watu wanaojiita wa ujumbe na kusema ya kwamba wanaamini ujumbe uliopatiliwa Nabii William Mario Branham, na hao watu wanasema ya kwamba Nabii William Mario Branham yeye ni Mungu, yeye ni Bwana. Na wanasema unapokuwa katika shida uweze kuita jina ya Branham. Banasema unapokuwa katika matatizo ita jina la Branham. Nasema hii ni makufuru kabisa, ni makufuru. Lakini nilikuwa na wazo, nasema je, haiwezekane wale wa ndugu na wale wa dada huenda wakuwe ni wagonjwa wa kichwa nasi na hatujui? Kwa sababu mtu ambaye kichwa yake inatumika hawezi kufikia ile kiwango, amweke akuwe ikuwako roho ambayo inamusemesha mambo kama yale. Ndio maana tusiogope wale wa ndugu. Wewe uliye karibu na wale wa ndugu lazima uweze kuwapropose psikologe, apeleke hata muganga wa kichwa aweze kubaekute na kubapatia hata dawa fulani fulani. Inawezekana banaweza kutoka katika ile magonjwa ya kichwa. Tukua tukitumikisha maombi vile vile, tukiwaombea na vile vile wakitunzwa na bale ba psikologe. Mesino ni bitu byenye binashangaza sana, na mwenye kabisa iko inje anashangaa anapofata mambo kama hayo. Mungu atusaidie wandugu na wadada, sisi ambao tungali tunaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana wetu. Mungu atubariki, na sisi ambao tungali tunamngojea, Mungu atubariki. Shalom, Maranatha.